Чувашенре хужалықсем адалану шүлебе бұраща. Көжал жеш республикара пилик-пин пуш өне парудыт малы вуна видео худагайра. Красноармейский дада элі крайнезенже пирень пулдарулық ушқыне дешетсе келжі. Манак ялеш вăхинче чуваш юрри янрать. Савынмалық сылта веде бор кунда кеске вăхытра твачер буш тутмалық пору ведишікле залартна. Паян хигуна бірку шене телятнеганде малалла пықса строить турмар. Келеш шиде шол, ебір строить твашын шене ферма пилікшір буш кемеллех, дуэльный залба. Унда вали, не вал буласы, вал прожолдах пулмаш, ик шол гоши ердет. Малдан шамба телятник тавас ермар. Паян хигун сетпешлеме уссибор, міншіндезен сөже абатха гізем бардак юнелжеш, сет хаке чакмаре. Хирхпилик миллион дороган объекта тувады уйхращиклене. Порузене варенбегу гармаща, видере ирекре жүреща. Іштермели шыва ұжытма майбур. Паллах на вузада алыбағылармаща. Кунда пуры жеде механизацилене. Жеші мыллатны тухышлықра да баларать. Красная сормова хушалықра кыжал кырла чугуй гізенче виші бин тонна яхын сөт сузаэльня. Лайх кадар туба савындарагансене патшалықта булышать. Сөт сывымне тада да үстерме хушалыға вунулды миллион денгелік субсидий бана. Элек районенші новый путь хушалықта бұрнышпа дан утмады рышать. Пырвырында чарынса тұрсан адаланасы булмаст, шыннене жырамалла, бұрныша кертмелле. Шакна мала галарашы хушалықра. Кунда республикара біррәміш робот ішлеген икшір бушлық видео ушылна. Она игибінде ширым біррәміш шулда худа яма бушлана. Инвестиции проект чынхаге отмал миллион деньги беданлашать. Унын жюри кирлі оборудование туян магайна. Премиш робот перен ишлезе гайре ку денезовас технологии шене Чуваш республикинде анжақта Россия Федерациясы шагынбек роботсем ширытла байгун ишлеше шау хужалықсем шагынбек робот пайшлеген хужалықсем сет тубушлық неде ун пахалық неде шигиндерне май балах хаземде лайхрах иштезе бура шамбада шаг практикана бақса ебірде типчезе дыры бар шагынбек технологиясыне пайги технологиясыне адаландарма полуса бұры бір хамыр хужалықсене. Республика Галарымбалли, Милена Алексеева, Алина Сусметова, Георгий Кривошеин.